Kashiti u Paulus buku Shaki Kristan Hakalatia Kalanong Kabasau, Kadukot Sau Hadu Henyo. Henry Endala Poi Kaya Balamang, Blei Ulapa Yalau Kun Balaka Naka Ginte, Balaka Hapo Kaan, Banduk Belait Naka An Yagito Kibadon Hapo Jonka, Knang Bangindup Yo Yak Kerdan Kun, Da Kajingting Kun. Kasabot Bapilong Shisha Ki Kun Kapau, Dagbau Blei Ulapa Yau Minsim Jong Ukun Chuu, Ubaperta, Aba, Kopa, Pimlong Shu Umrau, Henry Ukun. Tehaba Pilong Ukun, Pilong Unong Yo Pateng, Da Gajimbu Ublei, Ktien Jong Utrai. Kasam Naka Gospel Lucas Kalanong Kabaningkong Kadkot Saupo Henryo Hadu San Pusan. Te Maria Kalaom. Kado nu junga kayaro pendon buram ya utrai, kaminsim junga kashat kemen hau ublei nong pen im junga, naba ulakin mau yanga kashakri barit juu, baro ki pateng benriu ki ban sawan, kin sakhot yanga kabala kirku, ubadon bor ulale ki ki pakrau hanga, kabukhut kakerteng juu, ule isin pateng la pateng, ya kitu ki bating buram juu. Ulapin ya kaborba da kaksangti jungu, ulapin kulumar jingmut ya ki basarong ha ki jingperkhat bari jungki. Ulapin yar khet ya ki bakrau bor bad ulakentiu ya ki barin. Ulapin kadang ya ki batngan da ki ki babha bad ulapha no theli ya ki barius pa. Ulabat yala kakular ha ki khpa min jungi. Ban Ula yarab ya ushakri jungu u Israel, ula kenmau ben yala kajing isin hau Abraham badhaki kun kiksiu jungu junom. Ka gospel katkum u Lukas buku tilenong kabaningkong, kadukot lai bukhandai hadu sanpu hinyo. Om slam hadien ka Maria kala kre lakrum, bad kala len bak sharilum, sha kishnong hajudia. Kala let shiying u Zekaria, bad kala ay kublei ya ka Elizabeth. Haba ka Elizabeth kala yo smo ya ka jing kublei ka Maria, ikun long hakakpo jongka ila kenji. Ka Elizabeth kala dab daw mensim bukun, bad kala perta da kasur bajam. Pilong ka bala kirku na pdeng kikentay baro, bad bala kirku unlong ukun bapin sakha. Hato nga day ka bakat kakmi utrai kanda wan jungo yanga, ngatang shuyo snow ya ka jingkublei jungpi, ikunlong hapo junga ila kenji da ka jingkmen. Suk mapi ka balangin, baka ktien utrai kansa urlong da shisha. Te ka Maria ka laong, ka do nur junga ka yaro pendon burom ya utrai, ubadon bor ulale ki ki bakraw hanga, kabukhut ka kerteng jungu, ule isin pateng la pateng, ya kitu ki batiang buram yau. Ulapin ya ka borba da kaksangti jungu, ulapin klumar jumud ya ki ba sarong, hagi jingperkhat bari chungki. Ulapin yar khet ya ki bakraw bor, bad ulakin tiu ya ki barin. Ulapin kadang ya ki batnganda ki ki babha, bad ulapha no theli ya ki barius pa. Ula bat yala kakular hakikpat men jungi, bat ula yarap ya ushakri jungu u Israel. Ula kinbau ben yala kajing isin hau Abraham bat hakikun kiksiu jungu junom. Ka Maria kalasa laibnai bat ka Elizabeth, bat kasa lekpai, shalayi. Andala pura kisni ba ka Elizabeth kanyo kandung, kalakha ukun shinrang. Ka gospel jong utrai.